accident BSC ewo Aboboya Kumawu here. The same traffic light, the same some metal slabs are. Yes. And yes. Our Facebook page. JB video no me 1.4K. No, say you do 2K. Video no shows that video no. No, but my point is that yes. Enti creepa ya na de ne ye ho. Go feel where they say enti on Facebook page for oba share video no like a page no yes now for a comment to o my fantastic be a part of the discussion kwame oponke to kwame share the video kwame good morning yes okay is it 1.4 right yes 1.4 monko so na mon share mo am Facebook page like share video no mame now this is a very bizarre moment. Nana Kofi Aboa. Royal greetings to the girl something. Nana Akoma Nana share video now there like a page, you know. Yes. Now this is 5. Okay, 1.5. Now roll the video, ma'am. What a 1.5. 1.5. You ever roll back? Manning roll that video, no, ma'am. 1.6K. Okay, 1.6 into there. No, what no 1.6K. What a Manning roll video, no, ma'am. What a Manning roll video. Yes, but it is affordable. Now, be affordable. Jesus Christ. Now, I think what we ena SC and nano pay. Hey, Jesus Christ. Aboboya. Hey. Aboboya akwa fuom ena pay. 1.7K. Okay. Okay, what 1.7K obetimi. But Ruby do not for anti nipa go sana na. Oh, Kofi. Mobo share pay for kwaso so. Anti nipa ne go sana. Hey. Hey! Oh my God! My God! My God! If you are 100% casualty, be able to me see video I mean everything I will share is bizarre, and I cannot control your emotions. And you're very terrible, very very terrible. Over to me, I join me on Facebook page. Come on, come on. Akoma FM. Na no. Na dem ba ko na hoko no papa no. Papa unconscious. Ni o ye di na ohwe o because Aboboya na kwa crash. E da moja pram no ye moja nwunu no. Oh, Erade. Come on. We cry the munitions of any problem. But very terrible. We say Kofi, this is pathetic. This is disturbing. This is serious and this is terrible. Kojo Buachi Osborne. Kojo very very dangerous. Very very dangerous. But Mibo, Mamintie audio the sound at the background. Mama me sound at the background. FM. Exactly what is going on. Very terrible. For nipa dase nipa. Okay, mami nya the exactly what is happening. But enya ba akupe, nya nipa ba akupe. Oh, come on. This is terrible. Now, what you said here, Papa will crown on to me and will be anyone so over what Oya Cratiato. Oh no. Akoma FM. What they bara semini. Yeah, mukamo. Jesus. What of transit. Transit. No, so transit. Chamai. Memportable. What they bara semini. I'm for dear Semini. Ma yenya audition bi okromo e wo Woraso. And Kumawu Woraso and Asemisi here. Ataje of transit. Ataje bibi abako de. Hey, but ade a me hwa no pe me ho adwiri me. Ade na asisa nipa preprasa no. So papa you dey ever say nyamisi ni bisi bi enfa asedama nso asemi dey. Emu odi ni nyan se eye eda ukwada no ena o se aban afa nipa a omugugu koku so sebe ya aban su binya koku ni bi na o man nyeska nti e wo amanfo bi a empenifu yi wo ma o mu di sa adwuma no
ti ade kwada no makọ akọ spray obi efu so a omo ba fie ti akaba tese omo du fie kura wi o omo du fie kura wi no mu si a eyo kada no no friends Aboboya no ai aha I kwan no lo kwan o maji bet e fum kwan e no mu si a no aha e no to o ka che o mo se wo ko fa obi pe e wo mo ni ko mo pe so mo o mo no to o ko fa obi pe e wo mo ni nti no se o mo beti na twen na na se o mo be ko de a aha wa ba be to o ma aha nti e ho e no nde usa o mo ko e na nti so o ma no ankasa adanzefo ankasa chese o mu du o no mo twen no ba bi anko o ko fa nyama na o sa ba be sie no o mu gira o twen na ma ne ko fa pe no eni woni pa ko pe ne ne bia ne e ba be to o mo nti ahọ na o mo so e fo e ai e fo Aboboya no e se o mu be fie abele se no mo du fie ko wi ani sa una Akoma em se no ma ble anse wi anu ne adwuma o mo ko e no no ma ble ewia satam so ewia so bo tinya o mo yo ma nsenka o mo be fa Aboboya no mo ble so ati nti won no so e fa o mo enipa no me ense nipa be 12 as 30 nti ba akoko tena sa Aboboya anse ana da bi ono no o chi no nche no ma yesi ti bi o ba akoko tena o abule mu so o mo ko na o mu du sani dia no ko ense de nya sani dia asa and according to the only na no ti Aboboya Akoma FM ka on pa ko na ti are nti ono ye na aje se wo so ni ei wo so ni eti mi bo enye omo ne ka akra na hia ye enye wo ne ka na wo no kra ne bo an se ani aka so nam sa kwa no so bet nyankopon abin sa ble no ani aka ntwem ani aka ni be pie so abla na asam no asie wie yes nke nyankopon kra amoa enyenka ene nipa be mi bo that means ade we na speed wo ka ni mu ana e wa Aboboya ni mu a enipa nipa da senipa chese wo hwese de papa ye pra na moja pramo no na pe na burada ne abase we de ni tikura pai de oda ho sisi yi papa on se ne o mu se na Aboboya no pe ewu e na ne nipa no so be oso enti no intimi ka se bia na speed ana se enipa ne dodo ne ma Aboboya ni mu etimi epeja asa no enti se ne na me ka o so save no e ma o yi ni sabako anko di se bu se nipa ntima ade ni gifiri ni sem Aboboya no agifiri ni sem ti o no am se o mzi da bo tia break e na ma ade ni peja o ma ya nti asem de no ei esia enipa wu mu ana atefo bra Facebook page now there Jebi this is enipa 1.5k and extra sadie we but me pese the rest of the 6 lakh we no 6k but one of the videos bi o ho a he papa we terrible than anything me yi kire wa that would be more dangerous and when you Kofi Asante na hin han ni ade na ehu and ade na serious ankasa wo hwe say nipa sorry oh my god what the Facebook page ni Akoma 87.9 FM okwa wo the no answer be share no like page no now do comment e dey ato ama me na yenni nkomo enti enipa sai na ewu ye eja be ma papa pato sesi ade amunumo wana ade nipa ba ko de nanka ne wochi Aboboya ni sevun de e hono de wono wantimi ankasa na ba kwa no kan so mu kodu hospital onum na se doctors for ye ya anyi nti so far de nipa mienu ene wu ye na omo maka nti Akoma FM enyankopon pa ye ne e bo se obetimi age wo mo nkwam aye Ade ye serious power just say me who cry dream me I don't even know what to say mami tie the sound said it is say ano why na ehwe wo mo assembly no aba mpenin for
Okay, Papa says, see, I need the. I say that because me, me, Papa Kuma, Akoma FM. Me portable. What's it now? Nipa ba kuom. Nipa ba ku asin hwan. Oh no, apply. Okay. Now me bo. That's the area hono Aboboya accident no ta akoso pa. Oh, there be a crowd here. A Sanya man crowd here. A bin see wow. A Benjamin was a no one there be a cofu my drew a fire. I a flocoba. Yeah. Now we look at the Wow. And okay. Therefore, Uber Journey on Facebook page where a bizarre moment. Facebook page no Akoma 87.9 FM. Udi oba share video no. Like page na for comment at all now you're part of the discussion and of course and I will tell you sir this is a serious here I did because we Kumasi Abonte so Bema madam was but mami tell exactly what happened you tell this here Akoma FM. Enfin, tracé. Mais on tracé. Okay, for higher Akoma 87.9 FM now Jabi Adiabi Koso yeah this accident wouldn't be at normally a speed ramps Kokofa Kromwase Eburaso Ekwemu ha go visa kwa ne die me who be da Otra new mission now we stand na Bob Pono a hoyas are Greek yes a Greek is the master Methodist are so down ho ha Greek Methodist are so down na Greek o kase kwan na ya sheda ya wie ya boka ya wie no na kwabrane nipa da serious akotutu amenanim ekwanim o ma ye speed ramps o ma ye speed ramps unnecessary speed ramps e wo kwanim o be he no mo de ahoma titi bi ahoma mu dinde no mo de ba beto kwan ni finfin eno de ofa patase he ya udu e no kwase apia na ye assemblyman no wo honom no yes akwase apia na ye sa de no e fa na kwase apia enti se o mo ye ono ana ye sa de Kingdom FM the dish trouble ho kwan so o say school bi so sa wo da chi honom akwase apia na ye oso no na ye enso speed ramp bia ye nim se na kese onya notice ade bo honomo se high no ye speed ramp enso be ko na tete grind no ko aden ye tikremu traffic lighters see amanfo hata so niema obi atimi sorry no ono aye ni speed ramp just we kra dey say your official but any official oh okay ya ye kwan na wie ye man any official ne say there is no indication road sign be any one more say there's a speed ramp it won kwa no so kokko pie so say ya it is nyame anya wadom na onim kwan so dia o ka na say me de so kokko pra de me tan kra ye de wo ma hye da atwe anwea ne moba edi nua ne edi agu kwan nim all because obi beba betwem e wo ho tu atwikaka yam fast da maba na kofi Yakoba Heba Center wonim say Yakoba Heba Center dia omo anachese omo pen e wo nompemu ayade sapa papa e wo Ghana ha ene se koba ne se bia wo nompemu na aka nka se ana ato afa ho na se bu ade kodan ba Heba Center ye okuma se ya atonsu agogo ye be atonsu agogo government hospital na e ho no na chese ye butu anya asem keto ani nti oba pen na ye dia bibidru aka baby anompe na buo no na nompe na ka beto ase kukuro ona wo kura no ene nti se wuti se sie na odisi bi ni nompe mabu anana nkase mu ato afa ho amesre baby a yeso do ani chim na ye ne hoto no eye Ban Heba Center obehu ye esa wotema community 16 lashe bi ye Ben Bawes Club hono a enye nkase mu yade nko a ana Ban Heba Center ese e waso e hono a omu etimi tu ase kwa na mum se bi a o spinal cord na etete wo de kodan wo mo beboa na omo de bibu tu ase one time kura yade
ye kan say stroke anodua yade no e yade fon fa koda ban herbal center na ye mo bibiduro betimatu sa stroke yade anodua yade no etu ase sanso anenam yade ahodo a etete wodi sie bie no ole koda ban herbal center beboa na yetu ase kra na yade no ye mo oduro sei na ye de kan yade no a yade no kwa emabio enti ana so do ani chirem e wo ban herbal center ye okuma say ye atonsu agogo ye ban government hospital na e wo agogo no a enti sene so na ekre yade nso ye tenete sanso ana de sie bie nya adwurum hawo a wo de bedan ye beboa na ye mo oduro a ebetimatu adwurum hawo yade ni nyina ase o frɛ ye e wo 0244 pa 083 pa 482 0244 083 482 and 0272 500012 0272 500012 ofre ban herbal center yebebo na ye no atwenko na bibia ayekama na Oxford Institute of Business and Journalism a school papa se na utie ye na opese ma oba animuanim ya no oye nsentwereni no okoje ntete e won nsentwera de suani mu dia mesra ba bibia metimi de mensese mebo na matafre mabato afro aburu mafuru so aka cho se odo ani kire mebetima bo oba no na se wankasa muno eye Oxford Institute of Business and Journalism ebebo papa na wonim say eye 2 years NAPTES diploma programs ana ye kire Oxford Institute of Business and Journalism ya hwe honomo a course su bia ye kire no eye journalism and media studies eno no wo mo kire na ben e wade kire mu sanso ana ba ne century dwumade ni mu a omo ye akunyini e wo Ghana ne asantemantam afana ni nyina sanso ana business administration ni nyina no ye kire hospitality management eno so ye kire infinsia mienu ana ye kire Oxford Institute of Business and Journalism ya se yo kuma se ye na onim se ene so ofra chichiri na eba eno no nye problem ba bia beda no e hono mo enya asenketwa